Učimo se nepalščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. तयार गर्नु Pripraviti. पकाउनु Kuhati. काट्नु Rezati. मसिनो काट्नु Sekljati. स्लाइस गर्नु Narezati. छिल्नु Olupiti. धुनु Oprati. पखाल्नु Splakniti. सुकाउनु Posušiti. उमाल्नु Zavreti. तार्नु Coreti. बेक गर्नु Peči. ग्रिल गर्नु Peči na žaru. बाफमा पकाउनु Kuhati na pari. चलाउनु Mešati. मिसाउनु Zmešati. खन्याउनु Naliti. थप्नु Dodati. तातो पार्नु Sigreti. चिस्याउनु Ohladiti. पस्कनु Postreči. चाख्नु Poskusiti. मसला हाल्नु Začiniti. छान्नु Odcediti. छोप्नु Pokriti. तयार गर्नु पकाउनु सुकाउनु Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.